miura oma here odu wache ni show so mo ni show so ene be ye lunch ni vi pena chese ye biem wa ukra bibi o wa wo ye di o ni nyina ye de betudwa na lunch ni so no ene ye be kire da ye be cheche card na kuna fonda ma me no ma ye ka no o chena mamo mesala wa mamo me mesala chena ye be lunch no wo chena na wo twe o chena na wo twe no ye lunch a ene ye be kire da ye be che card ti so ko free nyame adom chena no pa ko ye kwekwa be gina se ha wo be gina su awu sase card no kura nye ready afa na me Robert ko en wadwuma wakra no de aba eti mu a mo free busa no elitifo nyame hira mo papa America nyame hira mo se this year mo be ye yadoye pa Sompa FM man of faith for man so omo be show t-shirt kama ba ha be yo mo presentation omo nyina ka omo ho abeboa Bible said you hunu mo broni mo body fam awurade eti minum se sa adwen pay ko a wanya afie we mu no onyankopon be hira why wakoma so ade so e de amam yes number 1 Rams tutua no free buy brekum and what ya tom why a complainant respondents wura George appear police officer hey wura de nyankopon hey yo kwa order in court prosifo nyina atitom maame udini de say Rams na ye tie Sompa adai Pacho mi tu kwan ko techiman na me ko share George apia hwe emusa akora na wate atom uba mi show iso a me wa Bible Quran bi focus ya ne chena popede yin Pacho mi pe Bible ma ne so eyi film oh aha aba paje de jagosoro bodin eya me Rams tutua ma ne so mi kura Bible sasa ma me bekan no kretrodo mi nitro onyame boa me order udin Rams na se kyereze na wetwa so Pacho Ramatu aha na kyereze na Ramatu anya Ramatu na kyereze Rams amodiamo edi na asi oba blaki me Pacho me ko techiman kwatena wakakra me ko shia bla bia friend George apia na ona me wo na wa ye bununi Pacho ani bunu kroma ni aso ni ofiri me firi brekum ni obetra techiman afie be ni mu afie be mu no batechiman yes ni obetra ho Pacho ani ni obehia be mai Pacho ani prosi no e prosi otechiman Pacho ani kwa be ni aso no hia no na mete akina da na echi no so koto akina sujare kwazo Pacho ani timenene ochiam no so nko awale kwan so bai e ko later mi hu so wayire na ma afafuro na wi ti ese me ko be ye mo family to America to boase na chirechira asemi mu obetena tachima ne hu brahe Pacho o de emprance tu anim ne wote asema no ne hu so ho mpratwe mu ne ho twe ni nyina wa hu se brahe wo yire eya na sa ntro na ahudi he ebeye den oni be ma twempana na hu so wo yire tini telephone call so nkomodie bia nso wa hu no Pacho dabi ye ho aji mi papa yo kasai enti me be fafuru na me Bible kumbe we ye be ye mo operation obeyi me kama after that no banya hwi biem ofre na osi me ko school ofre na osi me ko school oko school na chiwe ndo kwato ni panyin ba ko anim nti osi month wa ma me 3 million nti obetwe na week 70 cities ma 70 cities ni se tu o ma week we ya na aja ba ko atum week na o de ba ko aba month no be ma minu no sane tito mbe 2 years wan hwem biem me frɛ na omfa tibaya choda so di produce hin wo techima Pacho oni sabre se kra minimum no tibaya 3 weeks na 1 month ni me frɛ no omfa na me kwaje ma me bi number na me de frɛ no ti me frɛ no pick ye me George nti wo ho ne akraketu wo ma na aduane ni a wo papa mu to aduane dia
Antoanku asema woni ko boni dua he yo so le kwai wa beje baabro Pachona mamfanya mana nka ho na me abugura abrewa wobunu wa wompia ne ntone ntwene tese he wakoboni dua he be da akodare dua he no ahwe ne ba oma akra ni ska disei be 2 years ni oma ni skada pacha wo ba ni ana wa bi aka no me we panyin wo tese uchi apia no na wo badada pacha abije mu hwese mbenya na takima procedure se kura minimum no police station hini wo owo court takima court pacha akina hall court oh apia be ni wo de ni photo be pacha ne mo fa ma me hwe wa ha ma mo fa nto so mo nyine phone ma ye hwe bi kura na minimum no na ye nhwe na we de oye de bia na minim so wo yere entoro nko a wonim ebu na ni aguso ofi so beja na yere na be wa no na abu akam me pa cho hima ka chire bedu double kende di so na akua de pa ensu gina mu pa brighter page botin Jennifer Poku Fatima Enna Ohima Love Maglove Maggie oh minino oh men yes kama minimum no because na me crime report to court to hunti minino abi je munye sembe nyana mayene a brighter page boatin Philip kwa brekasim obapa Christy kwa bena usu kwa sisa akode si edu kwaku akoso ya ba kwadwo kwadwo a wote sei miwura osaya pia na afimensa eni adofo amudi achi o Facebook na fo fida nyina no na mi hira mo pa na o mi wax na kwesi ba anadonko edamwase se maji ya tum ejese akola no oko school pacha ona adne bayi pacha na woni mine papa no woni ni da na de techima ho yesi wo kwa wai me papa ko ho ba na ye ni ho ntino me wo ye kola menhu ni da se be man won tu kwan ene me ni bi ho amoma ye bere be man won wi won ko midris breku ni techima woni mi na dwumam eno an se wakọ wo de akoto na ayi anim ne commander nim mpacho ma di o techima municipal commander Mr. Emmanuel mene ne kwasole eja ima we asem tietietie wo de akoto na anim do be yadi wachi na ya frɛ no aproti force so nsem hu no so ni nyina be fa ka betre TV so ya na e mo fe ho e mo de mpacho ma di kan tu hwana mo stay was wo de koto ni commander nim mpacho ane commander de he nini din ba nini din ole otwere o ti sen ni pe o tuntun anya kese ani no ima say ima do ekoko enji afie esimu ya wadi akra de ni sika mpacho dabi abi je mo frɛ no my police yima IF George apia tachiman court akina nchehwa mu amore ya mu nyina mu nwura court dem ho say yima what bet ya kutumu nu abada zo na metro supporter afa turumu ayi holiday break come on so wa ma obedru sa akra no so hwede ndadendai eno ane ne se no oh so to pum na pepon abie no oh sana joni amadi asem wan tunu abie pum ade no so ya twetwe me feedback o kire ho dodo eya opeso obi ahu se wa badwum se de yin wan ti yesre munwura ko to dem ho yima George yima be no no tuni dia be kamenu George apia police officer ka prosi for de ka moma de ana se so mo so nye omusu mu bi so sabi atetru manwa abrampa so tine be ndem ame
because couple kum ni tachi my dear nwa esa wo ho woni me ne dai baby anu anu ko dai ni mo ana watu ho mpacho watu ho atu aso ni mo office nya na wo cheche so ko to dem mo de mo nya na mo ye ntra ye mra bia ebe to ade 1 2 beba na ye nya no ye mani bi wo ho no mo a eye adniema kitinkiti bi amo amo betimi ya na mama frokai ifri akoblikum lole fe wo de traduane ma ba di ya senka beboa be pacho golden dio feminine wash aba amaye meme ye tama ma na omde ko woshimu na wo best amemo ye hwam na ache na de kwa na etimi afam kama golden dio family na ye di bro nya no kanko pe bi na to etubiton obenye sika be shisham kra 12 di fajatum 0544198043 3p garlic mixture ayadro esa yemboje dro siesie ni pedua na wonka se wutu obom na siesie o bre ho meti ebusua bi garlic mixture ko pe bi na no ne be bo papa 928-824 drasto bi amu benye bi mama's choice didie pacho fufu didie ne ye mame nom ye nwa mane me yire nom prosiaba hello Bra George Lajawani Adazua o uni aba adazua na me wo classic FM no okay. Me was say Sompa TV na baba wa bi aba ha etwa ntoro bi ato so na me pese me busa se yampa o se e friend Ramatu tutu a one ne wo ba na ye nhyehyeye se makora ni sika be 2 years ni woman ni sika da ma wa frɛ wa bodua no kura bi wo wo se wa frɛ bodua you have no call credit in your MTN account. Hello, George. Santra no me we. Pe ofe an kan hwe ba. E de wa kire. Hello. Okay. Mama's choice. Didie na be boa busua no ani ni pedua no. Pedua no mo dia ba nyina ma fufu mix. Gary ayedi bibia fra yesu nkwa opa bemudura we nya fe na ko nsuso nyina ko mama choice ne ko penny food at kapa 02 give us me security ko pese dro bi no me pa cho ne baboa wo nergisi no me sane de etu malaria sekura wo na ma wugina brane ni koko no so se twa wo to etwa wo sum twa wani ma nyina ko ka ho the give us ene meshane bomu ero de babuo ndi padua na mo gina wo se pampe ema wo ne wo kama 0543222470 give us ba achamfo ba o ma yade nwane me pa chaw osopa na kodo na abu akoa site onsa enma bom onsa tiana sense na funwi ni die ekun we bu ani mase kwa achamfo ba 4988004 Leicester Ghana amwasi o amwasi ya sanitary pad extra long to flow overflow and na sope na kama bia so nsan da 0501 sanitary pad 337 oboy by medical to adumanu ehọ ne ye wo na Dr. Bey chiao every Monday to Saturday adwuma kakra bia no ire uti oni ona ya hono ekura tu onemu ukọ oma fagunkwam abomumu ewo ene sosie na bebo ni pedana kodane mo jawe enchirihio 0249761508 we yet natural spices eno ne ye die ye ne ayen kete na abo ni pedua no this time niam ekoso na no den competitive natural spices fa ye aduane steam no fa gugum no meni pedua na e kama bia me pacho baby abeshia ni bia ni tobi kotubi suton amenye sikapa 58 Ghana Growth paduma ye abrante ne ababawa ji number no
fa pa adwuma TVET insan adwuma na ombaboa mo de adwuma so aye adwuma 0308255775 faith mu particular enro nketwa prophetess mame wabiwo na woni ne kunu ade wa kire si woni ne fra ente hyewa wa wokoba wa ye funu nkoye stroke na chew obema na awe ekọ diabetes mama faith oboni se due edroki to ebi be so takrema ade kunta wa criminal ye wo ainama kokopin enkrantie ku so tiom ane Antieku Junction Sakradi Anaji Police Station Pacho Edme Figada Kopemenda 0244585859 we lemfi oh disikato so senya de mesi ababuo enye sikotua bia so enimu na emwa na ye simple thing countries Africa man code US, UK, Canada, and one is all about the promo code. Na can't o send there or say 0 transaction fee. Lemfi anyone enkoto na emwao. Gentlemen dental clinic. Onum bon eyinka untimi nkisi so onum bon ka hwen judgment dental clinic no nsiesie o enye fita na dia fam no ye be yina magra bem ye bem onum aye hwese 9582 bam yaka achamfo ba ade bia so ebedwane TIME ta ba cho malaria join this eboni pedua no entuntum wade Opebinanom etunsa wansa watwe badu bankrosa nyina fili na esama watinko tab hh ebabo ni pe 4176692 okay hello George mama me say you want me to the enkase ti wa enkase offline George me pa cho tie me kakra bi na de ko wunu ya ba da zo ayi nyina na etitechi man me antina me say enkase offline me so maye din a me hwe wo no sabi obi a oye police officer dey you are enlightened nyam na be ka kire se ko oba ba so me ba cho ana me say you are not with it that enkase offline why tambe pa cho odi atoso na boy my best for odi e be free why me da CP osu peduabo abobo nuya moni mema kasa wan tona mu bom dua no tubo ni dua no ba no ba he no ana owu a wa be he ba ade no won sa kola no ekwan bebre wa betimi de na faso ti bona ukobɔ ni dua na ukobɔ no na de ne be ye wo Mr. Champo tini tew mama be dance wa ba no ye so mama lady ya otia say sebe wonya koda wadi kan awo eba baako na minim se ba kro no na eja no so na eja no sa wade na maso se no so wayire dia na ne be kan say e say ko share bibi free the first relationship na ya okomo no nanka otu no hofo na watra se na waka ne bibi na emmoa na niema to yie ema no a wagya no ho dia ma wo bi wono na pe na ato ne sei dimentra me kasa enne meme ya o mo be ya o mo fefefe owi abenti ya no ho fe enne be bia ho fe minim se aduane ya ye die ni ntie o wo mo ye nkrofo bia ya na wo mo di ema no agyeji wo mo ani o wo mo di ema no agyeji wo mo ani wo mo nye se wo mo pe ne serious relationship bia wo mo di eji wo mo ani enti ne wo mo ye ne se wo mo fa usa ni anu nam sa ni e kan se mu cha usa enti wu na etese odi wani film na wu then so me ya be so for mama awade kwa na se wo mo pentia no mo fa ade no world cup serious abraya bema no enye serious we be take time no find out se bi o wo yire ana se bi oni yire ana se bi ase dabi ya penitentam wow enti ne ya enti ne ya kan se ema no hwewe no mo fenhwe bibi na emema no so se be se bi o mo wonu ama no mo wonu ama no nti mo hwe yie pa de bia meka wonu aba wo de bi di obi nu aba obi de be di wo nso nu aba ade no nim se ade no wo yire wo mpa ade no enu nti wonni kwa se wo be kwa dada obi eba
Oh my side ya me ne man be kura nka obi e serious say obe wa no no wo say yan wane bi say e binom edi wo mu hwamo owura wo ye police ni wo say adwuma court wo tie nsɛmpa e wo court enti hye bi free mu na em the sense of my miss woni wo now osanti techiman enu enti me saw ema wani mu enwu ase be ye wasade na efiri na de kuroi so ono wo kasa ewie a em say enema bedo toyie na eduabo no so de minim so madane asa o mo na ne ya em say ne nyina ye be ye nwa adwuma so for me da ase so me da ase obi enema bi ayira Ghana card ye nkrofo ye bia ye ntimi nyan Frimpong Albert ene wo so ena ne driver's license and also Frimpong Albert no na ne bank card Ghana Commercial Bank na GT eni ekoto he boy ti Albert wey so passport picture so kan nice man ti jama wo peduma na jama wani abira akuta hwirenhwire ekoto atwene baby yo antipolo na brem. My lady, the dance. Tutua, trying to say, na papa no says is metro. I say, we ban or can I say now? Timmy, anybody beings. Now, a dear Benton as I away to me see. Say, what your police in or farm and I'm miss or ye. Oh, boy. What can was Sunday basis or that dame? Sir, or that dame, Casa Bino, a ferry a casa, and yadi papa, or that dame. I no one who question. I don't visa Bem and Bejani. I have fun and about him. I know you wish here because as a police officer, then they are fear. Only baby, I was here cry, wouldn't as a woman. A better only baby, I was here. And she, Yabes Remaya be Sabi, and Qualaco Trim Panade Cabefi and Penifoso Coche and Prade Cabefiane and Yadi Papa. Then we are when you cry. Sabi and Yakran, Wadabiameka may say. Me hu yan ka de obi atimi ka na mo mi abia mu de 7 previous anyansa nim cause what the ka ko bia anya yi de to so biem wo ko hia ni wo ye adwuma enya kura na oni yira fan wo behwe wo ba we mu nyina wa anhwe enya hwe adwapade apiem na wo ko fra nsuo di bo ni dua no na wo so onya de na wo behwe wo ba ne ma wo enti wo fra nsuo di abo ni dua yan fa na say sabi onya me fa sa bo wu nsuo e wa boka wankasa ko fan sam de ayede abra wankasa enti mesre eduru mra bia mfonso ne de sabi nipa na efum maka de abesi ho wo ye papa ye beka de mo mfonso wo mu de ase ye ma wuhuni se wanyini next time sa de ne nkomu sa biem ento ho mpan sa eduru mra bia nya bibia na akọ ya sabi ukodi ya wo se menyam no ma bi ho no ma ya fa adwene ne nyansa nto ho na mom police officer apia de ya kodop sukura anya police for edi enkwala asem ma wo mo eti ye den na sabi wo wo ba emfie mienu ni wo hwe no asenka ye nua ba ko amfa asem ya ma anti my lady said o ka se woni mu ni de na se akoye fi asem akoye fi asem ti wada roma ye soli nkonwa so a rams enka kukura na techima de e kan se wo ko ni afre no na ye di ya tu na o me hwe no ko sa du wana kam ti akoto da ho ka be ma so ni hu afo e mi nwa sa papa 2 years ni wo me ko commander ni wo straight eti me afre wo na waba na ma enhyehyɛ ye de ye ba yes ye kira ne konso aye na ye di case bi maame a efra na wura ama ode ne na dwane no me watachima na maame bi fra mi fra America o se fra na mama echa ba bi a obi awrade nhira wo se ni nua ne wura ama no na obo nyina ka bia la se on fa kra ne nko na wura ama ne so pese o kire se ne nana no wo sa na ne papa ne hwe ne yie ene fa ne nkosia ne ntoato ne se to no so pese oba no be kire ni semu na sesa ne pe sa ne pe ba bi ense ye duru no entoto aduru no ense nu ho enti mama echa ye gusu ehwe anti awura amanim kopem so obeba de disclaimer dan so wa wi akwada because say what to me baby a wote what to because of akwani to what to di na dwame since April ye hu akwada no na bra ne so Lawson no no so onya bi NS Lawson yes na si awura mai ko hoda ko bi so ko hene nana woto akwara ne punum e ka kire ne nana ne se maame ne se ono ne papa de akwara ne tukwan e ma maame ne tena fi otanta wa hu ne nana nanim to mo mi enu ne nyina no adwuma wo mo ho e se o mo trase no o mutum entiase timi ya adwuma nanso kwa bia ni wo so Ghana ho America ho
emra kire se akwala papa te ase a nana de wo boa eme ye hwe no na uje no mame ti ye twa Lawson yo hanini yajo nyame insure obi abakọ de ni kurem nyame insure pa ye mamu ene adwuma na bokọ kura ba wo mame hwe oh ya ma bibi ana ya onsanka ya bi bia ma me ho ya onsanka Lawson na na me be show nsem ai na me ya show nsem mate nyame show hanini ye da se ya mamu ene adwuma na ya ma Sompa TV ahwefo nyina eya ha mo NFN one more etienka on radio Sompa 93.1 megahertz mo biaso mo eritie ani afofida e mo bia afofida kwan sonkoso Lawson Herbal Center ayeche kwan ewo ebuakwa Kenan Kumase Asante Mantamu ha adencha mamo yani pani kwankyerefo Dr. Lawson Chairman bisa se ene dey na pomodin no sen na esi etie ya meka ya ni pay die e de ya mre honam yebedi di yebanom atinka ene akono ewo yemu mema ne ma yebehia na alisam ye hunu se ena medidie mu ene onom yade etumi eba enam ennamu yade etumi esai the santi pani kwankyerefo se da bio on twema yade e mansa no manfo apapomodin akire kwan ena ho den a otumi kobai no hwewade die yiye muani enku onom ho na eba ne nanso so a nipa ne nya ojere na onye okun ya bo ho ban na yade ama oni padua mu wantin chechere intem na yade na mkwan we baako anamino so bo ni padua mu a menkai wo se Lawson Herbal Center yan Lawson Herbal Products no ewa adwaso emerima ene ma edro Lawson Herbal Mixture Lawson Herbal Mixture emerima ene ema edro Lawson Herbal Mixture enkawa emerima ne ema edro Lawson Law Care Mixture Lawson Law Care Mixture national yawo emerima kwa edro Lawson Delay Man Capsules Lawson Delay Man edino and honam esse Lawson Delay Man Capsules that's a menka o say baby apomodin no abewako ye pen say on twa yade na na kra ho odin yade mai no be hwedro akiri kwan so ya berema enromi ensanyina 1 2 3 a me patre Lawson Herbal Mixture Lawson Law Care Mixture Lawson Delay Man Capsules no which mean me saying that the bomb how be nature channel so berema enromi ensanyina which mean num bom hwese ho kwan now your body a obanum emu mienu eno ene Lawson Herbal Mixture and afi Lawson Law Care channel so entumi emwa ne kai say ye droin apemfo and a martin entimi numbi and the kwan so Lawson Herbal Mixture Lawson Law Care Mixture or your bar no for your funa untimi enumbi ya channel so untimi numbi uma bofro fu a untimi numbi enfeni mu no o your bar na berema na wo enfie edumienu 12 years konkon a na otumi enumbi uma yenkai na yen channel so berema so de Lawson Delay Man no ene de aka ne de enfie edu enwotwe 18 konkon no hwese ho kwan so otumi enum adroi bi eba na frefrem efa yen dwumadie ho openkyeremu bi wato adroi bi obanum ne sen opedo dro ana atu aton opedede mu nkyerkyere ebeje oso ne abonkomo on 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 and yawo 0248 619 999 0248 619 999 0248 619 999 on sabe kayen ne wadi nkomo wo amanone and Ghana china otienka wa santimanta mechi ocean the internet that be so take especially mamo Ghana chi abrochire in potemu no plus 233 242 133 577 plus 233 242
133 577 and a plus 233 248 619 999 plus 233 248 619 999. And the man is sir. Lawson delay man captain so hini I am Mary Meldrew. Lawson delay man ni din and when I'm essay to delay in doing something. Yes, oh yo. Now obey ni yenti unya botre any adagye unya mer action chance so kono boko kono be wiase no why ne kama be me kai say ya meka a healthy prostate makes a complete man. Ya ka barema osipi da osita barema the prostate no one ho den gina brand no on the barema mu a enya basa enya moz enya six pack barema de muani enku o prostate ho obey den o mani aku ho o hwe wade de yiye enamno emujanam o tenewiya so ensano mro so ujai onum ngusi a ujai no akai say opomodin si achi ba kronkron na achi ni hawo no ay Lawson delay man ay topaye enya abotre e de nuabna enua hini ni nkomu ene yatwi ay topaye abere me wo mfedu nwotwenko ade a numbi na bedi mu adanse e defo ade o se de gine yiye defo ade o se de gine yiye ti be me chill boy o se ye chobo ye obage subidi a na o process ni gina brand ya wa hoden ugu nso won nchim ebi enkem okọ ba na nchen a o che e wo ba na nchen komodie mu a Lawson delay man wa kai say dre ye fanso na no nemu no what the Lawson law care ne be ye unsuo na wo de anom to paye Lawson delay man e ba ne saade ahoden de on fanya hwe enyina ho adwuma entenase adwuma empege adwuma merikatu bury me enfedu nwotwenko ekode hwe so kwan so no mbie so waware yo so nware yo enya akwanside oba benwo oba menwo enya akwanside wo ye berima na wonya enfie edun woche 18 ekono kwa de wo kwan bia so num bie boban e ma wo daache na atimi aboa efe na ekwani mu ahode na ekofom premature ejaculation low sperm count after pro erection obedi mu adanse na be kwa Lawson delay man capsules 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 and 0248 619 999 0248 619 999 am I with ye? My man so fie. Am I with ye? My man so fie. Baby, ma will be a member of Pehoko. A member will be a master Pehoko. And Tika say, men can say now what Dano, baby, paya. I am Lawson delay man. Now you're bar. Now, Marsen, baby, pay. Never ye mudi. Oba your bear moi. Oba your bear sima. Oba intemo asemo asabio. And no me a day be a titi war. Do nyano be free wakwa Lawson Lawke no akai say na draw enti na penny kwanche for dia chita be bia the virgin doctor ba mama asemu hian na wadan anya wode ne santi pampan na ba ho no sebe wase kwan na bia yekese no ensogu ni ato betwa Lawson Lawke mixture onye fedu menu a untimi enko ho baby atodro bia my Ghana mu de pharmacy herbal shop over the counter bodino na on sanka 0242 133 577 0242 133 577 and 0248 619 999 0248 619 999 Comment c'est important vous dire KNG herbal Apidank Misty Freddie Mens Habme Sompa Nkomo Adia Osons Osabeka bi ho Asante Mampon Yenko sewa herbal shop no be atodro bia Lawson herbal products emuna send that so eye in kind yampa abusuafo mama premo nko ba bia ne second case osofu bi akoda na ahometi ye tura watwitwa no so
ti ebetena se pokwa brampacho tonte hu malady ne kwasem yenua police ne wate atom se mempredua se obade wo hia na se na abese ne pe wote ase a wona ne beko ne mmoma akora piem dia there is no why so be you wani na obetra se bia won hwa akora na ba ade na wo se wo ye na we na kwakwa ifiase na so nya fiasem sa ye ka asem a ye ka asem mamani pa asebe ontimi nche ne ba 2 good years oba eni usikada 2 years ana oto as a boss ni ana oto as a worker wo ye adwuma a wo so wudi asem ana wo ka asem 2 years oba wa wo no ema menye shame ema menye what he won because a bad year hey oba no be wo oni be jai oni be kontokwa but a bad year eye won kase wasiri mu ba eni se obetra sem 2 years oba epieto ne ninku ebie de obayi ni ti de obe twene se ene de obedie na se nko 2 years dia bra se be mpedua sam na obeto ochesere abofanso na ade ne bae wonya ade na badie e se ohwe no eti so si nka fi sam dia ene ye wasade se wanyu wasade dia yentimi nka fi sam because se be mpedua sa obi enu woni mo bekokọ wo ba e de ko ba kobra so nkokọ hwe no uko shena ko sene pero obi ameka nkyere wo se kwa me asumasi ana ye wasebasi jani pano ekidie udi nachi ana ni na nyisa na wonto udi na wondi akura no mom ena no hu hia yan enye baata no hwa akura no baba bi mane na fa school mane ko ba bi akura na duro no o hia so be ko school na 2 years uni ba bi obatie 2 years obani mu 2 years akwa ni ko school na otifie na odi ahwa wa chawatare nam se meye police ni wa wadwen no eya adwuma yie pa hwakura no na emu obrabo medase abusuafo sa case we de miami case ya jachi ma de se ho na yete e na ya brante a wo kana sam sumini no na court da na ogina mu nsunsu mafikiri ho eti ramatu betenase pa chomo kan nam katam ma hunya akakre ramatu ese wo bo life sister o fe jamo nya ofro je plan no auto abon krunkran se o ti asoma wo black beauty mun kata na ni mu no ndi osuro oni akokuduru na ramatu e kata o kata ni na ne sei uku na hwe ne ba na wo be ba ne abo enti wani na kata wo se wa wale wale na obi wala ano so wo mpena e bi kura na obi ahu no obe wale wo sei wale biem men fo anu ke ka se nko bo ho mpaye o ba cho da bi wadru se ya onye afu ani so wa bre ni pa ye djuma na obro no ane oka ana o se so fo mi wa jone nye sa na o ka na otiri mu a that's it yeah brano ne yire no ne na wo menim dakra na sina sene square adia be no be menini daw mani anu ni daw ni dai ne yire no krada na wan hwa akra na me kono sugo nko ne ba no kugya no kusum no na okọ eska baba no sim minti ma no kusum bi nhye ne mintwa so entro ai afreda video akekere so awo no so okogya oba ni ska odi kusum no nti okọ ya abo ska kesi nti no ntimi ngya no ni mesumi ntimi ni mesumi twa so ramatu asa umpa ho asem bi ana umpa asem ho asem no enko hia be ma papa aw kafra wate o fa for me an wanim ikura obi pegu oba wale esi eso isu da bia na nyame aye wadom oba pani no mfie sei na otopies ono so ebe ma ono so ne papa ya he papa on do ore ne kama mensu ade nsu aw ememe waga na nyina tete atotom aprosifo atete atom asoja fo atete atom na maiwe su obi baba iwa kama sei wo hebo yihwe a adendan prosini a se sane hwa kakaka nya sem keto no adi obi baba iwa sei ya sabi abai wa
tuntum ani figure ni patiate a wo to ni bi no na wo fe at the national television susu 2 years police officer a man with integrity afa ho dia prapra wo hwa ho etipo tachi makoto edi asem wo brate bi edi asem ba ho ama tuja suwate tu ye di adwuma ba jo me pamade wo ye tailor wa pon ho wo nkwala mfanya adwuma menti no wa fanya adwuma lewu abaye mo operation ti metnasia di we di obwa operation obra we you operation kire te ntumi mpamade intimate family wa usa no adwuma ti se adwuma be ni we ko fa banchi metwa utwa banchi ti banchi utwa no wotefa akopamade mene ahoden yam vera metri ati atremu oda banchi de wo kofa na kurase de agu prage mu aban ni wa wuti container ma na ufi abobo ano ni wo pamade mene ani ahoden yam dwene hu biem ware na pamade he eno ni beboa wo na we de nsu kura be se ya case we mafa no green card ni nyine be shete chi ma da fia da nyame ma me nkwanam koduru a obe so se wi am frɛ no before I be je mu de mo frɛ no we nya sem papa bi anka so adazo ase Friday obe hia me ni be hia on commander ho naga ole me listen dia krona ola listen na ku school sa ba ye ni 1000 ko ti schools won hwe no hwe on twia hwe mfa ne ho sa na ba mu wa bia won kranse from Bravo Crescent ya won lenda wo no a wo ba academy no wa academy ni nyina adamanim na mama we na kopem kuada sa wan frelenda ampe u basuku wasem ampe sika makoda no wo papa be ye nhyehyeye afinie akola di musika atoaso prensa na wo bane na ya tententen na sesa linda yito nya dumfo na betum akora ya obi agya nkaba ne maame ne papa nyina wuo Bravo Crescent wo maame wo choba na nka kwala mpodi wakofo obi ne wo na akosuku a ka wo maame ne kedidi ma ne bidie yenim ba bia akola iti yenim ba bia lenda ne bedidie Bravo Crescent ada ukuada TV so wakadami no sama mo ramuma mo se mo ba wo mo hwamuma yeso be kire mo hyeje mo se mo awo mo twemu bema di wura krofo ma ham eno de da wo na mo nu se de be hwe mo a ya be mo de mo me computer so adwadi mra 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia be si ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ya adwuma pa wo mu yenti abaso bo o magye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa womu ji international awards ahodo womu ji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a ji 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade pa ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha baabi a womu ho 0540 311 311 0540-311-311. That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Hey, middle. Nanda na wote ho awaya stiff sano. Ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send ya mensane me na mu twetwe no. E mo ye titiriti. Mentume pon sorry. Wo na nwanwa. Enwa me fidwom bae na me ka kire wo se. Mato 3P garlic mixture ba. Enti num bi ansa na wakoda. Me hu ya ne se wada. Se wano. 3P garlic mixture.
ne 3P garlic mixture. Emma moja edu mafusane no. Eche natural garlic papa bi ene ediaye. Aha, nano na madam Fukofimpo catch me say, he work natural hair for bi bidrobi omodiaba. Your friend 3P garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya semketoa. 3P garlic mixture. Wo ko tojo ne waposo na asori a. Wo complain no. Sa wonum 3P ya. Ebe jani se hu. Edro yi enya mapemfo. Ema woma no fo. Anansa nkwada wonya nyamfie dumienu. FDA agi edwedie nkratoyi atum. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops. Fred P. Wack, it was 024-89-288-24 and 020-100-0021. Destiny. This is my secret. Give us P capsules. Emma, I want to come from now on to me bread to my din one pem. Give us P capsules. Over do as a mama. Oh no, enemy lawyer. And to lawyer no na show bottom. Where you from? The na follow me see ba bet chiamu a ese ni die. Musano. No. Me na fi waka wo. E fa ni give us cold capsules. Say yes si yare na wo so ko di di wo ni pedwem wani na wo posa amamman entimi ma wunja wo nan yi. Unum give us cold capsules a. So go ye free. Lawyer. Give us cold capsules. And I give us P capsules. Hey, and they give us free. And meme what if you do what you do cronkwan efa. Give us core capsules. A painful about one more menu for an enquada when if you do me no come. Prakasa ya duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hieye pa enye prakasa nko nuaba ne haban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa prakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia prakasa powder prakasa powder siesi nipadua na baako ahodo no ho ban afiri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni sushie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prakasa powder to Kingswalk herbal ne Heroes herbal Accra Okechi drug lane Dani herbal Kumase Mensa Takrade Mose pharmacy ne Green Light pharmacy Sunwane Cash and Carry supermarket Asantoa herbal ne Bibidro depot Techiman Sewa herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prakasa powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu mu agiatum.
Hey, so for mommy, and that you miss me, iPhone 34. Kwaku Johnson, where do you wire? Hey, so for mommy, iPhone 34 pa. Now toy. So me and share. iPhone na sonjo abegusui. Hey, Kwaku Johnson no way. So for mommy premier ni pa no dey na kwa be drama chinchina no. And then me ni be wu. So pe iPhone papa, AY Ahmed Apple World. So pe bako. Ana ope dodo atu aton. A free 6X, ekopim 15 Pro Max. Ubenya a free 64GB. They kopim 256GB. Oton iPhone batteries, screen, back glass, AirPod, chargers. iPhone huniema bia. Bora AY Ahmed Apple World. Oton Samsung phones, Tecno, Infinix, and in accessories nina. About the yam phones nswa. Bora hokoje bako. Anakotu bikoton. Omo trained engineers are. Omo ye repairs ewo. Sheshe AY Ahmed Apple World. Ewo Techiman. Kumasi station echiho. Taylor Lane. Ekwanyen Saniko Market hono. Omo ni STC bus stop no. Ene di enimshe. Omo ben GPRTU. Ope car ties. Any rims nswa. Oto ni nyina bi. Fre 0549 020 032. Ebusiafo ene se ope iPhone papa dia. Eye AY Ahmed Apple World. Ehon kwa ena obenya papa. Adi. Oish. Honey, and never surprise them. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Who's a dow complaining with Sissini Cocoa? Epe Ajiwakade. And no jack a sepan and neck. You could debrail. A yama money mema. A yoko nisisia redrick a sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma Memejina brand. Na a yemay. Na. And you say I was saying me bravo we. Sudi, maybe come on my mommy adwamo. What does ye a ye chuma? It's a living testimony. Koneko Judy. What can keep ya damn sorry. Obie to me. I just appeal for. Kona woman for down for. Any the onion fear do me. FDA Aji Edwadi Nkratoi Atom. Fifro Robinson Cassay. Do my chadie. Nenny so say you're shrine. It's a person who else so this year be so or shrine. Reality show, yet dear back. What funny dinner be seen here? Dear talents now. Say you too. Ram me down to yes, my brother. Oh, baby girl. And if what say, such as the open motor to do that in sofa. And I said, it's the show piano. Then person can say, brother, pick your phone. I was Sompa radio. And I said, Sompa TV. Now, name baby, first prize will a brand new car. Second prize, you then fly away, Accra, Dubai. Third prize, pay 10,000 Ghana cedis. Old currency, 100 million. Oh my God! Pacho, opasa o sponsor program Ibia, and as a partner program Ibia, SL for number 024 921 6952. Hello, me dey grow fine. Wanu muatu, buntu minidi, wunim ni entira. Ebasa na echre se, yariye ewura wuni pedua nimu. A ni pedua no pese wo kutia yariye no. Na enam se, ahwani nu a ewo ni pedua nimu sa. Na enua na ni pedua no ede eko atia yade no nti. Ema wanu mutu, enu nti na wo behia grow fine herbal tonic. A ye di koko aje, emeni pedua no nuani nuro. Ma wotumi didi grow fine herbal sonic wo benya bia ton wo pharmacy ne bia ye ton abibidru se wo pene dodo mu atua fresa ahomatrofo yi 0244 596 532 openfo de oma kwada nofo ne nkwada wonya mfie dumienu numu bi FDA age adwadie nkrato yi atum. Let's choice your favorite. Yeah.
Hey, see what they brought to our local market. Mama's Choice Macro. But the bon coin de be now just the divina when propose mamma near Bekesha. For my dear mamma. Hey, ma. Oh my God, I love this. Mama's Choice Macro. I'm not queen why you show my son's wire there. It's a make a trail. Now they're quiet. Mama's Choice, your favorite. Never. Be a power de Diampa. Enemy, Mama's Choice, Nam Papa. Ubedisa. Mama's Choice, your favorite. Aji ejodi enkra tuwe atumu. Abusiafo, ema mwatena seba ene special edition yiso. Eya mansan delay ni. Yeka obi a waji ni din krom ha. UK, USA, ena Canada fo nyina nso asan jina tumprekopa. Eya me guesti. Ewiase afana nyina ono ena ne exchange rate eya unbeatable. Na ne bibia so ye hwim. Sima kuma bi na wonsa kan obi bia aba account mu direct na sanso akomo mu wallet mu straight. Seba animonya mu eba ayemuyemu a me guesti na number 1. Esanse ne policy bakopa ye zero transfer fees on all international transactions. Osanso ye nepatichiwa Bank of Ghana ajina tumprekope. Obi bisa se why ena obefia bonus samnani. The one, the only Lemfi. Shewodofo our UK, US, and Canada. Don't download the Lemfi app no Play Store and App Store CCA. Efira, my wife knew. Menene na baba trefia ha. Akua, mi fira ni o wife no ho afa pa. Me da se. Na won maduane ye de. Ne nsa no bo. Hwe, Efira, me nsa no bo papa. Ene obetumi atrefia ha. Efia afo manya tipa tomato mix. E di yestu e bon kwan a. Jai. Hey, Efira, se wo krom. Wonim tipa tomato mix. Bi di bia ba ware ase wan. Me popo bia mo adi bi. Se tipa tomato mix. Se de e ma aduane e special me now for marima at down when you know that set one for the Yabiani. And that's some control. Or body tipa tomato mix, a Yabiani, now a whole walk crab dibia. At one tipa tomato mix, say a Diana pie and yapum do here with dear. And yes, say, will it be by your Diana? And yes, sir, a bonus of that form, a boogana jasso. Upa do afraid 0203 403 400. Tipa tomato mix. Taste happiness. FDA aji ejedi enkra to yatum. Usisi na ya uya anasa ukotodwe ana waya dwumaden ma emu etutuo ukoachi ana ya uya ana wudi achina wunya no aduro uti tubi paiwa ma wo ya hwanye yi adwuma edi brefo ama waposo ene edi udompem nyina ya uya se New East Chinese Hospital ho idie dompem ya de ebe kokora ema biem waboboro ama udompem abupen anase ukasa ema bupen uba New East Chinese Hospital a yedi heat light ene agoponcha ene sadompem ya de nyina ya Fidia, yadi wura dompemu eyi yade bia hinta wo dompemu ya gisika kakra bi any side effect biala ma wonya ha na bra New East Chinese Hospital ye wo Kumasi Stadium Sobolo ya ben odefo asale pe betu afre ya wa hman so 0558799990 anase 0558799991 New East Chinese Hospital dompemu yade ebe kokora ema biem. Abusanfo ya me ho akwa aba ye ba osofu bi akoye no basa no waba na yenye awoda intim firi wona yenkoye nim adofo ayedi wonu awoda no weye Abigail Jomo Mrs. A friend cartoon mother o Spain school fees ena ewehye no one na busua anti abi nyame nhira wona wudi awoda so nyame nhira de makwa nsonkoso wensu kunshira boatin awututu awa hope so eno no so we hye no so nhira ene nkwatinti ni hunu de mai be na wudi na wode efua ewumba jam ma Christy ene ewe hye no kama yanko anyway ensa ka chire we mu ka chire maye akaba ako hega otu ewo ka chire ho mo hunu na monye maye ya samu oh me pa cho mu ka chire akaba ako ewo ka chire ho ma de ama na ateke a wo hu se de ama
case number 2 Anita and a friend oh yeah complainants was so for any sadie mama ni din was so for zozo and ojinem adakamu order in court ani adia bonano sakatene ni mai ben bosankatene ni yo mon katai ene musa de we ko bona no so ye die ma me mpache wo ba mi show you so aye wo bible Quran be focus ya ne shina popede Anita pebodia yo ani ay kosia man e shina kosia ne ana shina 50 Anita asama bebeke na no saba nyabotere wajiga fa we kutana page akosro me Anita mi kurabodua mi kura snap sa asemo a me beken no kure turodo mi ni ntro na nanom mboa me piesi asembe na esi Pastor Michelle Sofobi. Hey. And I'm bisa or de a pass and 2 men. Until the 2 men bisa and say oh you know so near it. And one of them train plan and yin by into yin by no. One is soften. Minnesophono. Yin by no catch me say meaning yin me that season na yin by say me akra no obey yarefo and also be bodam. Hey. Into me di jimie di na chi. Ela mi ko yin no na de o season bi o wa obi nyama tumi ko fa so na ka share mi to okay na me sumi nim se so for aka de o se me ye ena me ko ye nti me yin no wie ye emo na me sane ne tena ho me so ani ho me so ne amra sia be pa cha bi je mu ai ka chire ma me wai na ai me ba na yi no ye hwe ma no higa ai otudie no Shadra ku sister Hegel no say ne wodi na wodan we ye be ko Canada be ko New Zealand be ko express group na aye kredo kenwo bomodin ne fa obad uni passport visa ye be boa ama wakwa buchimemu EP original brand we plain t-shirts and kwasem the design all ye koto t-shirt papa 3-in-1 and a singlet and a panties mani mema white ash na colors boxer shorts ubenye bi 3-in-1 black design yellow green and a new korebenyina omo Vanda collection boutique ketwa all Vanda collection boutique never see uni pedenim na wonna mo why akono kwa inside Posa Travel and Tour building num KO Adeshimai Ellis Plaza Block G yani KT Dubai Gate 4 D Mishabepo Junction yani Metro Health Hospital Chronom Yeben Dukes Petroleum station wa 0243-510 EP original t-shirt go fine numaduro yi nemo yani aye koko eno ne yede aye ya mojedro na go fa ba ye no mojatwe ene ye bo moje nyina to doctor so moja so ate e fa kodi pa no ba ubunsa nom eni basa erio emo atenka o tinka no na so ya de na me fa taxi o driver na go fine go fine I'm saying how do we own my day was in na me patcho me no ma me da pa go fine no go fine no ya koko na go fine yes moja so na ati eno de e bo mojedro no na bobo ni pedua no so e mo je to no bia de herbal center nso benya bi 0244-596-532 Spanish 3 power combine Spanish anti-aging kopeduo bi nom na de kura wa wura mfi obi won ma de kwana na wura fi udwale na wuti ho so nya ponche so pa de se beboa mo wa de ho garlic no so nom malaria be dwane o eduro eye kama kokope bi na nom ne mo ni pedwa wate 111 tipa tomato mix didi oba tipa tomato munye hwam osino negunkwa so a anegufo so a wotimati bi still no eye kama eye tipa tomato ma wunya mu anwo ne kokope bi ne fa ye nkwa na bronye beba ye twemu a ne ye boko kontehwe
403-400 Dawood Eba Clinic. Doctor mi penasem say wa bin onim de was in fa Jimmy si wo ani adwaman si wo na yade bia fa bra etwoso krapa obehwa mo so ni agi kama na 360 no 244-012 midima fo ani amawo a ene na ohin na wo kro Dr. Time da kan fa won sabo watch ni so tuo mirika oduru ho no mo as doctor minyata na wa beti se biase ayaleta fo nyina hene oni midima fo 244-774-282 ani and also osofo oh why not say ope cervical cancer on honum hey dia droni na osofo na to pam washi amosi pa nye all day in court boko abiye asi ya pa mu tutu afidie order ya kwabra wo be so ampafe afedi ya cancer da mu na sabie so mu di ma enti mu so mai wa ya mu nsura de so obi so ye nyame nipa wo kɔ ne wakɔgye adom ne watimi asew pɛ ne wapene eno ne wo twempena bibi sado so ye no so ni yere nti na me nsumi ne twempena no mutra edi be say 1.5 year last 2 years 17th September until 17th September of last week Tuesday no ni na 1.5 year one ne tonight me ne tonight my yanyin sensei second one year by the 2 months ya obese me me yi ya obekum de bia o threaten me odisi kan e bia o say 2 obekum so one yanyin sen na obekum aya na ho me wani die de ma sofo bebre papa amatu di wo sofo azozo hyeyi na kola uni no producer frew wo sofo yi ensam a wo keka ni nyina anya de fa kwem ade no waye enye mai wani nyina na mo ne wo dom ho becha mu o wo pepu wani mu ase obi babo adwuma mu obi babo aso da apeku wani mu ase mo dia mo se amosem yo ani odi ejai angelic lady eba me pacho me rabe trans na me be asem abro me so asofo ku enipa ni mu ase anita trans oso ba kechiri yo fatum na ga na wodi ni birthday na adwene so be kasi ahead akra ni anyama no aha igajomo ene wodi na woda women of faith yeku oka ho Mrs. and now wodi na woda so nyame nhira nkwatenten enso de mano hip ehure angelic mama ya me de boko ye da se so so ne ya behwe abomu amen e bi kwa mu ama osimadu ere rade onyankopon ase se ne so ahwe so no aboye ho ban na ikatias for onye dipa nyina nyane sei ebida da me kasa dia baby e madure me sense rade ma yare mfament ho na me ma ne ma yire ma ya abasasa ti sa woto na so wo hwem sisi e ya onyankopon ye nyansafo ento de no brane haban e kan ye ho e wasase so yenim sa bible say ni duana ba ne mfana haban sa yare haban be na sa yare this wunya di wonim fom no wonim de wotima kire wo haban a betima sa yare obi hwem sisi e o se wo ho ayede ama me a onyankopon nyansam no ye fre ade bi abe obi ani mabe ye di abe kwan na se obi hwem na sa awo ho ayede ama no no onim di onim haban no onim nubra a aba ye fe na chenche ye won kurase no ya na emre de frem onya chenche bi na onya aya na onya adwra ye wodua bi wo de ka ho fama oba wo se awo ho ayede ama me mintumi nyinsem na mawo Erade adom erade besue no ama onso atimanya abofra to ye funum we na wo nam na wo bre na wo nam na awonti na sabi wa wore ba kwagu mienu agu miensa agu ente sa me pachawo sa wo hwamia bre kuma se abrepo dwada dem na erade adom osusu obenya bato na so na hye nyankopon din animonyam obi hwam se sie wo se papa media ne se me hon manu so mi kusukusu mi huna de ase behwa ade a na ade ne wa akiri me na masa me kotia amnam na me to amnam
me pacha odi aye wani se glaucoma se pressure ade bi ama odi kosua no ehunu ade biara me pacha obra abrepo dwada dem ye de ye ndro no ye no amfa nwu ade mu oba ye wa abede be ma wo ani a che se be sa be no no ye ni adro no so ye mfa nwu ye no so ye de huru ye ni ma anopa wado sa no pa unya huru ani ma onkasa obi ahono na wa hitedu na de huru anim ye na no pa ye na wia ye na nwumre atwe so onyankopon tumi na ho odem nti eni bosome wo so wani na nka wo kwa de se so wonsa na wotumi de akono awrade nti ohobato obi tiem se sie was papa bo me dem na ntika na mabre de se metena se ho to ase nti twetweme me na ntika na maposo me ya de bia kompleno ho nam nyina bra na aduro ho yese wo ton yare na wonya aduro me pa cho me mfa yare ne hye wo ho e ma ne nkwa nempo ye wa ho de ye koba no ene ye brei na ye be kan wo de atoho soro ne bra abrepo old market angelic lady herbal clinic na awrade adom obenya wa yaresa obihwem se sie was papa me yoba bibia beto me no fum me pacho emuye me ya woni mu aka me hwa ano no eya na frinsuo papa dua dem eya me ya obekura de ye bone pane aye kese aye kro doctor so obetwa da bi onyankopon nyansam no haban wo ho ase wunya de onimfom ni haban a ode ye de duro kan ama ya dwona abedam no anane ama yaw na wotena firi ho ma wososo wanya wonofo no sede be ya awrade adom ye de sika kape wo ho ode no nkwa esote ye ni bebia se Kumasi abrepo old market Kumasi abrepo dwada dem ho ya yeresabia awrade adom ye saye sunsum adwuma ha obi ho na wakwa hospital ba ko mienu miensa nan ne ho nto no oba ye mfiti prekopa mfa duro mawo yeri kan ye nhwehwemu so adenti na wayere kwayere sabia dodo na ho ntowo bia na bibi na di akire obi ba am ho na no wose papa mesoro bia na obi nnum menofo mesoro bia na obi nnum menofo enja ma menofo me me dwoba bedam afi watonu afi abeye kuro adenti why na no bada why na oso da so ono monofo sa ade we sei me pacha wo kasa wo kɔ ho na wo kɔpɛ ho nuro kwa unya disa wo ba obi a onim fam obeye nhwemu no ho ade ko de ntia e ma wo so sa de na yare na ba wo no fum no nya pɛ ho aduro ama wo de kwa dware ansa na ye ma oduro a wo banom ama ho atɔwo enti ho de wo ba ho a wo de bo ba ko ekum no ma mienu sanse hunhum adwuma obi ho wo tie me obeda na obi abɔ ne paneye yesi wanya HIV yesi wanya fibroid yesi wanya yare bebre na ede ba hunhum daeso te hwere nyina hwene ho sa ampa ye de wo fa ebeboa de wose ye nhya duro ma ne fa dware ana de wose ye mu oduro ne kono nanom ne wose ye titi wo Awurade nti ye do be fa haban krogen amerwade adom ho de atɔ obese papa me tie radio nka minya wo number na enka mepe 0244 56 32 45 0244 56 32 45 and now but my so 054 11 600 88 054 11 600 88 ye wo Kumasi abrepo old market yare bi da wo so ebrenti meti mono makoma yare bi da wo so ayo kwadana wato hunro wanante eya ji wakadem ama de kuta wa free wonsa obi ton ntoma no da kwa order akono yare nanso onya ho aye aduro me pa cha obra nyentrase wa abrepo dwada dem nyemfa Awurade tu menye hwehwemu ye wi a yempe nubuna yempe haban krogen na yemfa nto so na Awurade nti ho batow ama wo so nya asomdwie ewiase ama man kansam yare ya obenya wasere wa na yare am ka se ye ho odin po aye koba no ene da asen na yare be kan wo yare be tama obusua wo obusua ntema tete yare be tama wo na mfufo ntema tete enti se yare ni ti se eba pe anu sibre nyase wakoba ko anye ye kobi na anye ye o trase dabi me pa cha obra abrepo dwada dem na ye trase nye hwe yare na chi nye kwan fa so ba ye nye mpenua ne haban ene nubra emfa kan na Awurade nti obre enye kwada saji no mane biem 0244 56 32 45 0244 56 32 45 and 054 11 600 88 054 11 600 88 obi hwe me oya bema
ontimi na yiri nhia yie obi hwam ye bema okọ na yere ho ana ne ho aba obi ye bema samre watu eda efom ana ne da mpa so waye mre wo mpam oya wo so eyadwumaden da bi o ye na nambo nkofie odoba yere ohyibidie nanso wo hyibidie nyina no wo wenua wo bon nkofie nyina no wo wenua ti da bia ahoden no eyadwuma wo ntinim enti mpacho o hwem se sia na ye bema na wo mema ye wo fom wa ho ode wo fom in fact tetew eya mo wa wiagu eya ma asundwe ni fia me pacho bra abrepo dwada dem ye wo nubra kama ye de bema wo de o de betua ne de o be fra ku be nso abenom awurade nti ya wie bia be gidi pedo na boso wontini no ne nyina be free ama ho atɔ obi hwam se se ye bema ontumi ntena kan mu emfiri ankodwe so sasika krabi obajonso waya yesterday ontumi nko me pacho bra ye wo ho nubra ye wo ho haban ye wo ho adura ye do beka awurade nti de ebe koso nyina be jai ama ho atɔ na wo so otimi afa ho na otimi nya hoden etima ko adwuma so eye angelic lady herbal clinic abrepo old market Kumasi me pacho je number no ebra me sorry 0244 56 32 45 0244 56 32 45 and 0541 600 88 0541 60088 e pa che Kumasi abrepo old market ye adwuma adwoda kosi memenda de kuta wo biara obetum de aba awurade nti ho bataw angelic lady yadamase awurade nhyiram ti ye beba wai angelic lady for ne buy o se abrepo dwada dem ama man kama asem ne yade on transima yade nkum bomoden asa wo beko ye keka ne saa no akwaje wa yale hwe ama ne nyina atimi akonkan so edi ama anti anita wasemu ade na de dada watena ho afi na wo beka ho asem me sanka ye kanu fie se ne be ya ebusunya betena se na bibia eto etwa but me hu se still na o try me se manyini nsen ya obekume enu ntina me de aba se na so ni nipa wo bebre nipa dosu de se kum kura se program be dra na obesen ya no pa obeko program this oba e ma me ne da ansa na akọ program oye program no oba ofa wo ne obe dancer ofa me ho one me da wi a no asori no otuka na akọ program na se enti se pa enti ye nsurade wi asini na ne yire no ni ba onini ni ba ena fe wo so anyimo se koyigu osimi nkonkoyi se ni paddles was for no nyesa na nimbegu ase na menso no meni obi a medi ma sembe dan no ntina mabasem nkebi mame afin so nyinse no so menya ma adwen se meseyi because first one meyi we die mini osofi ye ne nakase o abi je mu ne nakase o se muhuru nko an wo keka kire yin this a champo de to hunte na me hwade bi wa osofo de wo kanyankopon asem nipa esachra na niam ya ne se asofo ya wo mo aba no dodo no a mesemeka ne o mu preach no wo mu eni so wose tie masem enhwe ne memeye na sebesebio enkofo gu na ase na wo chekire wo mo na wo bu sa abraboni ya enhira be na sa wo ma no wo mu nsa ebeka na niam ka ne se mo na mo chekire yen se tembia no ye ansa na ye be ware krampo no the bed undefiled maye ngu aware mpa hu efi enu ntire maye ni be ma enna ansa na ware ye na nso gwa so dem na mo sa e ma lie na ne wan se minim se ya na o mo cham o mo so de ene mintimi hu na so pa se
ababa ya wokɔ asɔre demu a wokɔ pɛ nkwaje wokɔ cancel bibi how ya na yɛsɛ ma yɛnwunu mu but yɛsɛ yɛ ka no kra no ɛde kyerɛ mu wonyankopɔ nipa ya wɔte wɔ no mo ya wonim sɛ ade we sɛ ɛyɛ bɔne wo ka kyerɛ ne sɛ wɔno kɔdi bɔne ɛsɛ wo ma de hu sɛ wo no wani abre na so nkɔde yɛ ya bɛyi dodo no apa asɔfo menim sɛ asɔfo sika hunu bi na wo nyɛ no enti na bia ma ne do mo chi sana mentimi hu ebinom na ne make ne sɛ abɔhye ba ko ma obi ba ayɛ sebi ni 3 years awodi no ho anka wɔsɛ nyinse bi wɔn san kɔ yi ngwabre ya wo so ni ba ɛno so asɛ ne sɛ na ya bi dese wo hu nyansa ya wo se we se de wo nyingu enu ntiri se ni be guase be nya guase se na wotrete be nya guase wotrete ne kwa sofma me se ne wa wu nim no eso abaye nsem de eso kokko report ema please bibi ye no a eye wono a obetime bopa asofuo se be obi anipa di o wiase bi adwobone be ne tirima otimi ebopa ema ye obone enu ntino wo fantu no hofo ofuro mu fia wone ne wo wia wone no enyihu wone ne wo wia won ware no efiso oni adwen papa ena se ne yiri awo se yiri nwu yo nya wona wotwe wo daachi enkwada na ebie ne Yakobɔ do mo ba se mo ba be hirawo wa ye bone kro Yakobɔ so de ache wo nya bone enya wonwa kofo ebraye bi eno nti na meka ne se wo na sofma no wo bo na nim osofo no wono obi nu no bia to ma me da se yo Auntie Paulina aye hu medase na sese ya nkwa he asofo ni nyina adane abronsamfo sasa bronsam awidifo sese ya wa ho hia mu ne ya wa ho kire mu ana ase ya wa amane mu a sofo aye ne boni to ba oje hina ba he fa na sese ye nkọ sabio nyame adifo jaye enye den ya so ya sofo okura bible ne kase setie nie na sebe mpredua sabaya odi ka asem bi wosi minsu mijimi woso wansu nyansa eti mo fa sa asem we nya adesuade na sebe mpredua sa mo titi mo jimi so na mo nsu nyansa nipa no wo pra wo haw wo sel hoko ya no sebe eyadie na ade ko ya na asafo na wuko mu no bibi na hia na ade ko ya ba ko ya na sakodane asem fufuro eti ma ya ne ma binom ko kansere akodane atopa ne so kura akiri nsem bebrebe adekodi a wode ko e na bia meka mesi wo kodwam na wo se abenkwan ho dwa na mi kodi akodura abenkwan ho dwa na kodie enkodi nkatekwan ho dwa e ya bebuo asafo na wo ko mu no sofo ne die nti wo ko ne na ase no e na ese wo ko a wo ye enkoye bibi fufuro bia na nkofa asem amere wo enti yenua bai wagene fon so atum wo se na wagin bai na de wo hunu nyansa na mepese mibusa wo sofo kro ne se season be mu ye nyin sai wo ba no a wanyi anwu a akwala na be yalefo ba wo sofo sebe producer wo kodi no eti sa season na ka di na nko mu bungu dem bibisa sebe adwenboni bi nti eno ma boni nti adwenboni nti se ye be fa nyansa kwan senkofo ma enti wuka so onyinyi se yintumwi anu oyigu ye na nko owu ye a osofo enka hwana ka ade ne ko heaven ha ko kire Nyankopon so what you sorry oh my lady ana mekan osofo kura no we wanya sofo osofo asebe wo be preach kura je se sebe wo kodi oba ansa according to enu aba yi se wo ye adu okọ asori ana so okoye program kura je se wo be fa na ansa na wakoye eno no de Nyankopon e kire mu nie nyame dwuma ya na asofo bebre wo ye mai mu a wo mu ye nyame dwuma ne soronko pa nyame dwuma kronkron na so bi ma sa be frem eti abesere papa no asofo moma mani mere sa sabe mpredua sankate bone na be frem mu ntu ase na eyanim guase haw amane my lady osofo we nkuaa de ye ntwene mra ha osofo a yan twene fa ne mra ha my lady was toda ne ye kompai wa ye no ma ye chini aja ai men kwata firi mu mawo enta firi mu na ero ebe oden wo sofo a wo tafre ma ase e ya duru anase ye de ba de a wonwene wo da ache wo minim ene wo tafre wo ba ase ai wo ba no de my lady won de se wo tafre mu wi a wo so le kwa de ba bi o de wo so amena kwa ye mu e no wa dwene ho ana but wa ho danti sane ma wa mu nyina ya chi wa de tan wo wi anu asan de to ho se me ye sofo my lady ye kwa empaibo a ye de anyini ye so le amia me se ye chini enya hu de ye pe
osofo bitimi gina pop de so nyame onkonkono nipa asomasi onkonkono twe wo amfo wo mla manim ha na yatwe wo honhom na twe wo de wo maba ena so yesre nyame onkonkono se yagina Sompa Nkomo iso wasofo bia wafa bible na so nyame dwuma na wo ye na sebe wudi nkofo ma etu anyinse egu efre etafre nkofo ase nyina yatwe mo so mo de mo ba fidikasi iso na nyankopon enhumo na nipa bi no so enhumo na eya nim guase mugu nyankopon animu ase my lady we dia ye nua ba dia nya dai wo hu ne mfonso wo so wonkomu biem maami ei misadi atie aha ana utesi ye kosi sai enkwafo ma na kese mo sai wo mo keke maami nyinsa no wunyine na wunyine chena ani ese ono na sam wadi kai baako wo be wo ma ye ne afidikesi yesu ye be sa mo ade akola na to sofo na nkasa na wa hu ni sei na ye dai atie na emo mo kwai die ma wani na ho e mai wo yesre mo e ma binom baby amoko no duru ma bia na ho aturo sabe nya sole da bia na wo be hu se yese ya sole da ya wura mu wo ba ko fa ha woni amane asoa enti ye nua ba die nya da wo hu ne fa na mesra wo ko e ma ne na da wo nya anyi se wo wi amane ni ubiem ko so be wo wi no apo ba bia tara na asam de na asam ko nya sa wanya hunu sa be pia ha die wo fa so be no maduro e kura sa ne wada wo fa sa fufu wa kokun wo eti ma wani na ho my lady me da asem de manu asi Anita unyi se we unyi ne unyi ne china ye nyina be gina wachi amwa wo sabi wo bu ne ho sa wo ye sofo na wo giro nyankopon tumfo bi anim emye de enwan ahye ne nsa ko ne memeda me kan kire o se season bi de obi nsa enye minim season kro asofo amunya asofo anto asofo na ma didi asofo di agu mo so edi nkrofo shami hotel na mkota fre wase shami hotel na mkota fre wase wonyame ehu wonyame wahu wobetia moka ni bresem ma fanya nkopodi asenua na mesoa wasofo ado azozo ba tafre emase wo benye throat cancer menam ka kire wo wasofo atafre maase no waye audio shamra nko tafre wase wasofo mimi nyakopo betia wo ka se wansa Anita kwa kuma to na how dia asem we aba no won fa de hu ni da sabi je mu friend pole na be de okeka ai again won sa o se ne pe no wan fo so no wasofo yo pokwa bna bre mu yo my lady ne kwasem ni maame baby a wotie no o se ofiri ho from nago ada ti so o free baby o my lady se so for se wonya no obi ku no na ada no ani score be ha dan enti se otuo o my lady wo be case ne kwasem ba ne onsa politifo konko jan so 24 hours enti dia make can say now nyinsa ne dia otugo enye eye wo dia what as ye fansa konfo bi kwa na ayire wo ene wo nyinsa eye wo dia fa kokko se na emom wo e so obo ho ban yi e ba what as ye e so obo ho ban ana sabe mpadu asase ma ye ka ne sei no aye jedua eti wono assembly no ontimi mfa ne nsan kan because producer ene ne kasa no be kan a chere se ne case e be traso ana obeda no wodi so a chere se eye sompa for so na transit wonti mfa ne nsan kan na emom wo akasa bo ho dwa kakra na nyankopon nya adom pe ba bi adwuma kakra bi na ye na de fa bo akwa no ebedum le bi no ono obesa beti atom the patriotas and mesre pa wada uruma and the quality was for Raphael who was Sophia yet yakura we sha wonsa was for Raphael what if for Raphael atafrema hemwe ye di udi atuja fami ko Supreme Court meba be yima me ho ano everything na ekọ akura we hu gunsugun kra wa onu wakum Yedu me jira mna ni wasofo rafra wo Sofia wasoro wa park na chiri ho maka rafado wasofo rafe ato azozo wasofo azozo asawe sofo asawe pastor enkachi trase enkachi na abey trase mami asawe so prophet
waso fa tafrima ha mu waso fa tafrima ha mu shamote nam ko tafri wase agachi yanko all right the edikan enchiasronko enkoma obi biara uti afide kese ya mamu yedi no mdi hurahura ni mapodin drop biaye na ba ha be uti yenso ya bodam ni gua all right the edikan enchiasronko nkoma obi biara uti afide kese ohwe dwumadie ya ene o man Ghana mu ne amano ne kra obi ampese program wi ebefa ne kon ho eno ntine wo se yenso ye bomode na ye baso na afi ye bedi how be a titi ni padodo no a ho aduro a ebetimi ase omo yare ho adanse eno nti na wie mato ache mu e wo ha de di kan me frenka chi herbal center e na me buy your product me ensa FDA age atum e registered eno ni ne di kan e enkachi malakil ni enkachi malakil ya duro a etimi typhoid malaria jaundice so ena yewo enkachi MP mixture ene ne capsules sadro we nso eyema infections ena obi owo ensabuo mu ehaw afa yenwura malaria yimu na yenhwe sadie malaria yare tie no ene se wi akwanhia efiri ho a oman Ghana mu yare ekum yempa malaria na malaria yare bi a yadwe ho a yenhye dante ase eno nti Ministry of Health abribia obodewro the net eba say yebebo ye ho ban enam kuma ekum nipa dodo nti se malaria yare yi ba wo so a wanhwe ya unhye da hu adekode eno nti ye wonkrofo bebre wo ho a omususu se malaria yare na wanya bi no ebia eye huhumu yare bi dabi me maame menua wutie me hye ne so se malaria yare ne ba wo so a wanhwe ne yie na wanya aduro nwanwaso a etese eye papa tese enkachi malakila wanhwe ya na edwo etwa nananom ewonse do malaria area ubenya bia ahyensode a eya normally otai ehu ne se wanum timi ya nyonyono ewo na awo atie gu so ekiri no ewo waposo nyina etimi be ye hojo sabio obutimi fro na wo fe kakra ne nyina eya ahyensode a uhunu a ededi akire wo se ebia na malaria bi abehye ho na obi bisa na ho meye den na malaria yi manya bi efri se mi rame dem mu a mi wo net wo ho mi spray ho mi su mi crel sa niam we nyina wo betimi na ye hwesi madodo a yedi no abonten ansa na ye wura edem enu nti se ntontom bi na berewa obedi kan awe wo abonten ansa na wetimi ewura edem enti time na wodi na abonten no eno no de wuntimi monet wa abonten ho enti mesre se adura ebeboa wo na abo wo ho ban afiri sa ohaw ne ho eye enkachi malakil ene yensu aye numunti yensu aye nom ene kwan aye faso edidi nti typhoid yare no tra na etre na typhoid yare a esai ade a areho ne se ekwan a efaso sai no enya ade a woni obi kwahyiam ena wanya typhoid yare no dabi na emum obi a wo typhoid mowa no bi sebio na janan mu ena yenya typhoid efri na janan so yeni enu nti ebe ne den sebi ebia na nipa na typhoid mowa no bi abra onim baabi a wo so ja ne nan no wanya ne nan wo ho ena wakoja ne nan wo rough baabi once na stop bomb bi bekwa kosi so se okofa emoawa no bi no de besi waduane na wabie so no so a hye ne so se once na no besi so na no aprepre ne nsem no de aduane nom emoawa no nya moawa a wo de wani ehunu wo monti se de tie bia obedi aduane no se ukodi pe wabeye affected automatically yebekwa akọ diagnose wo no na wanya typhoid moawa no bi sanso na wonyonko bi a owo bie sebio okọ agyanan so na wansiesie ne hu yie nti kakra bi ka ne morue ma wanworo ne nsa yie na wone ne to nsa no didi a wanhwe ye pe automatically onso ubetimi abenya good because ye nya free eho anase ensuo na obesesi wa obenom no ebia na nsuo ato ama nsusuan atene akwa saade yi bi e de akobo nsuo num automatically eno so obetimi anya bi saa na wansana no babesi waduan hu nsuo na wasesi won so na won kata so a automatically affected uba benya bi a ade a areho ne se obehwinta malaria achi eno ti malaria hyenso de ni nyina ubedi kan ahunu ni nyina bi ansana waba behunu say typhoid no ankasa ewo ho na typhoid no ba sebi ono ankasa na hyenso de a ubehu ne say wokọ agyanan so a sebi o uja wona ya ebubu piece te say aponche agya ne nan no we ya hyenso de ba ko a ebemu wahunu saa emo wa etimi ba betena wo so kyenso a omotimi bobo onso ho tokuro na se obobo onso no ho tokuro a wanhwe ya wo de bekwa kwhye osabi na enye osa enu nti ye wo nipa dodo na omyefunu ye omoya omususu se
ɛyɛ ulcer bi ɛna ɔmanya nanso bɛ diagnose wɔn no na ɛnyɛ ulcer na emum ɛyɛ typhoid sɛ wɔhyia typhoid mu wa no bi a adura etu aseɛ na ensoso so ɛyɛ enkachi malakil saa na ɛyɛ jaundice a enkachi malakil kroya ɛboa wo atu saa ɔhaw na ase afei yɛnhwɛ enkachi MP mixture ɛne ne capsules enkachi MP mixture ɛwɔ dwa so a ɛba bɛboa nipa dodoɔ no a na yɛdi nkɔmɔ obi bisa sɛ na me a mewɔ infection bi ɛnam nsan yare bi me so mɛyɛ den ka wakoma to yɛm yɛwɔ ɛnam nsan yare ahodoɔ bebree a ɛba ɔbarima so na sɛ ɔne ɔbaa ahyia mu a otimi de kɔma no saa nso ɛna ɔbaa bi wɔ bi na ɔne barima ahyia mu a ɔno nso ɛde kɔma no ɛno nti ebia na bra wo yɛ abrante wasi so yi na wo ne ɔbaa bi akɔdi mpamu agorɔ ɛnam so ama wo hunu ahyɛnsodeɛ foforɔ bi wɔ nipa adua akɔ anu mu a ɛnyɛ normal ma wo ebia wayɛ sɛ wopɛ sɛ nka wogu nsuo nanso wobɛyi wo bɛrima no sɛbi na nsuo fitaa bi firi mu ba ɛnsansan tumi bɛgu bɛrima no ho wotiti a ɛdɛ paa ɛno nti mmeranteɛ no dodoɔ no a yɛhyia a yɛfrɛ no scratch and win promotion wobɛhu sɛ ne nsa hyɛ no bɔtɔm na ɔscratche nanso ɛnyɛ adeɛ bia na ɔscratche abɛdie na mmom ɛyɛ ɔhaw ɛna aba ne so ɛtumi bɛgya nsansan ɛwɔ wo nantem ɛnam so ma sɛbi obi mpo ɛɛdwo nso a sɛbio na emogya ɛwom sɛ wɔahyia saa ɔhaw wɔ bia adura ɛwɔ dwa so na ebetu saa infection no ase efiri hɔ kraa ɛyɛ enkachi MP mixture ɛne ne capsules enkachi MP mixture ɛne ne capsules sɛ ɔbarima wo hyia wɔ hɔ yɛ amekan na wohwɛ na wan treat no yie a mesrew ebetimi ama wa benya prostrate muhaw ɛno nti ɛnɛ a wonya nya bie no na wayɛ ntɛntɛm me nua ba wo nso sɛ brɛma bi de brɛw anaasɛ wobɛhyia saa ɔhaw wei a wanya adagye sɛ wosiesie wo ho no sɛbio wotumi hunu sɛ ɛnneɛma fitafita bi te sɛ powder na yɛde nsuo afra no efiri wo ba no mu ba ama wo ba no mu bia na ebie sɛ wobɛbu wo nsa a etimi ma wote yaw pa na oba hye ne so se ye wade bi wo oba mu a onipadua kwa anu mu a ye frɛ no extrogy any progesterone eno na eboa ma oba obobo no fo eno na eboa ma oba ubu wunsa eno ena ma oba ye hunu se ampa oye oba unya atenka nanso se obehia enam nsan yare we yi a etimi ma saa oha we ebeye imbalanced chane so say ebeye imbalanced a one etimi ma eniema eba awudie ma enyini ntem no ebi aba awudie nu ma etimi nyini ntem etimi be ma onsabuo ebeye rough kra enu ti se wo onsabuo no na asizi na doctor say eye amenorrhea say ye ka say amenorrhea obi a ne nsabuo na asizi bosome baako bosome mienu bosome miensa efiri hoko bia na emma kra no eno na ye frɛ no amenorrhea enu ti se wo de no eye saa adura ebeboa wo na asiesie wo ama wo nsabuo no aba yiye na eba onte ye yaw eye enkachi MP mixture ene ne capsules enkachi MP mixture ene ne capsules ebeboa wo ama wo nsabuo no aba kama menso we bia na wo de no de eye koko ena afifiriwa me say wo de pe enkachi MP mixture ene ne capsules na eno ena ebeboa wo na etu saa oha we nyina ase na ma wo ho atowo ebia na wo nsa ne wo nan ena ye titiriti wo ye eja ho adwuma mekanfo enkachi malakil ene MP mixture no mienu e de ama wo oka bomu a ebe release poor circulation no ama wankasa wahunu se ampa ene de onipa adua kwa no emu aye free wotowa obetimi ada na obetimi edidi soro edidi form se wo ye bema na ebia ye fra wo dadidi a ene mesrew ma ye fra wo dada bi se wanhwe ye na asemba untimi ni enu ti na mekanfo enkachi MP mixture ene ne capsules edi amawo na edi wasem edi amawo number no eye 0244 8393 94 0244 839394 shano so say FDA age adrei atomu enu nti herbal shop bia chemical shop bia oboruremu a ubenya bi atu aton baby a stores no ewo no e na ye de agu TV no anim e de ama wo no enu nti me say se upedodo atu ana wapomu den e na bibi kire wadwen a abra me sorry a ubetimi afre 0244 839394 0244 839394 next week yebesan ahia na ye din komo no atoa so me da se yanso ya da se obi a send me message o say so for Rafa aduya na ye kana asem de a wono so aye ni bi eti o chena o so obeba ye ho tina o ra em se nye ye nua ba im kwana o so fu yi Rafa adu mabodin ba bi a pe bi afame ko ye twen me pa cho Hadasa Travel
services. America Lottery 2024-2025. And no na wo G number no nansa. And no kasa. Na wo behu se America na be ko. 714-368. Me pacho AY Ahmed Apple World. And no de abama ye a yema iPhone bia. Ne kwasem wa wonni phone. Ana wo phone ye. Ana say UK use. Ana box. 6 copying 15 Pro Max. Infinite, glass protector, back glass, batteries, AirPod, nini chargers. Charger so etonsu song Infinite, ni dia keka unina. Compare conversion. Yo techiman. Na nam hono mo. Taylor Lane. Yani STC bus terminal no ni dia animuhye. 0549-020-032 animutse. Bishop Ton empempra dia. Gold, silver, ukra 2 million. Ubetimi Sister Kotubito 0598585219. Grace Gifts. Abba, Doctor E, what it's a doctor for baby. Gift Oboni Pedriano. If you this because you nasi, that the audio ban of Vagina steam no. Anyone be my hira ashe omoboa no pedwane ye kama just give it be ma obe me oba be choba no ama na ye de ne kwasem ye wo Shim School Junction off Barikesi Road and New Achimota Petroleum Bungalow 50543-320-030 Boris B ya winampa na wo ye nipa ye to party engagement aye fro and fried rice mo ye nwie ne bebre ton mesra mo unto ne mabia basabasa ko BBC chicken and papa prefi 53 Kenjen ya numsuo efise nsuo aba na emo nipadio na sunsuo wedie esesie nipadua no obodwo na wonnom na eko na esesie enti no e dia ma wo Kanjen, I can't drink water. Your Brema UG Tafuni Road, about Route Nkwanta 0241449191. Yemi manning to so Arajaphobia at an time. Na Yenshe, the Arifonia telephone so at the Bebre 055193193105489319 original Mike Bia fake. Club members Antibeki, Rama Bruni, Nanekuya, Mapokuya, Untumi, Esther, Openi, Quadobo, Kri Ado, any other phoning in a way, Cham Quinson, Cosupanti Belenda, so Canada. Mam say, wa, a lawyer, or Canada, if you are watching, Miami Befia, watching Indian, a chow pa, Canada, any Amsterdam, so Funina club members, a radiation elite group of a keke on any year, my few, a chiamu, a mishramo, when you want more a boamo profo. Hello, Papa, a giant. I don't know why what this year, my people from will be and no make us say, oh, Papa, keep it kind of. Yeah, but Papa police, that's your best. No, and your bear must say, yes, oh, well, but show back. And put this up in a memory of better study, we are saying, oh, Papa. Eh, when they feel bound so, and I suggest that they better to use a chung and son, why, yes, then we need none of them see. Now, also for us, also, also for us, I will use suffer. Also for Roma, Puerto Rico, my hair. Hey, we are going to put any address in Nordia Hinti. Your papa, I never did the bar. I never did the bar. I may come on, share me with my boy. I say, I dear O Paponcha Pampem, when you be at now, what's a crab opportunity? I and I Obo Refia May on your bone for family chubby man is so winning. Jimmy, I watching one. Me pacho Golden Eagles e matching for Marco drove for man of 4 Golden Eagles e wie mama me chiam kwan sonko so ene mo chaplain yanko 1 yey original dia ba na dia che you aso je kan ya bega for the program you okay tama maso ba to no kofi and then papa no for the for my guy to
today. Everything. Because I'm ready. It's all be a good year. The first of all, James is doing a bad one. When the bank is doing a bad one, was almost a family. We are the young quality. Now, I say so far, I was with that Bible, and the Bible. Finally, only quotation that you will see here. Only just a letter. Who part inside one of them? And they don't know. You don't move to Channel for because they knew I didn't start a mission. And I get to who saw me, just what to protect the I want about them after the Uganda. But in the next year, everything will go to the baby. About I want to keep on every then the baby, I'm okay, and she has not gone into shop. And I don't say, yes, yeah, that's it. I was a former tardy fashion if you Josie fashion or bomb so a banta dear pa casual be a year too much as a dear by Webber Pomamon. F. Nenica friend or the number is so now on your Juma Mount 0243 43 3465 0243 43 3465 Josie obey Kamadia Mount. Hello, sister, my hi. Yeah, Rampacho Udin. With a joke in Cassati and Coco, Menford, and where for the right India. Yamisha, what it? Sister, program out with him if you're pan and further. Nami Pesa, me can't be. Said the Uchiwaya, why public figure. Say Nanka, Yamin Fasa Mo, what of Kuchi. And say, I could get to their cousin Siwa. When you person see okay, you are almost free, and otherwise. Because Emra is cheap as a person or to go to the government. Make my case with you be a summer, your sentence in Pama. You Emra is cheap as a wooden funny but to get. So for now, almost all kinds of pack. And Jaja coming and go for Obi make you be said, winky, sorry. But who be back at a winky name cost on the council, Sao Crano, or who person to go and go but winky or the winky name. It's they need to my sister. Me there some will be the cat. Me there to me. Who for to them and say you can never see what you my sister. Continue the mumra. The mumra. Me say we give go to ma. We you be ku jin. They don't know no go anko funi pambe na ko. Nani. It is a day to why. What the cat me. Don't for the funi. Ona mu ka jai. We shall power the monka. Someone to me, we are going to be na me picture na me kwatino because I said to the capra is a way. It's a way. What is it? It's a maybe I can see na say who about what they are. Okay, uncle. Rules out. Ya mom, ya man me juada. Watching out. I'm too much. I'm ready too much. Watching out. I have the money back. I have the money back once or right. You. Hello. Hello, Mammy, my hair. Yeah, Raja, ain't you? Me pocho, me did the Kojo who am a Cassati to Fupraso Central Region. Na mammy, me dear Cacrama can say. A brantiano, and your soft food you may be na, and you may be na all you. Well, said ya, a baba about Conso, at the message, Abra say, on so I find out in our personal. Maybe means to say, say, or the Yamijumano ato so. Na eno ye nyankama de bia oye no wakokuo mu a etimi aboa no ana no de apene fika enti kakra na kanisa mesre ababa wono samu ankasa mo ampe ban bodi ama no abrante no onye ni papa obeyi ababa nekra ati asase so enti mesra mo momboa no de bibia anya kama tumi nye fuku. Hello se ne hontoma pa ye de akra na hye ne sa wa fidie ne so. Hello Hello, mommy. Yeah, Joe. If you dance, look for free. You go for free. You're right. Thank you. The Piazzu. Hey, I didn't, sir. If you shall compare to, I don't compare my boy or my baby. But person another day. Let me feel comfortable. Me who be a many. That's a pa. I don't know. Hello. Debbie was who? Hello.
Hello. Oba ma ye tie we. Me pa so. Me pa so. Me pa so me cassette asa asamai. Ye ntie o. Hello. Ese me cassette na asamai. Ye ti un kakasa. Me bi Philomena brother. Yo. Me pa so. Police ni na. What is nyambra sam. Seki ya wura na kare. Ana se so for no so wa ya side na stramu a mo pe bambo. E ma baba wa no. Anu odin. O hia pa ya teno tunu. Hello. Odo ma. Ya wura o mi wura odi ye tie o. Ya fe me bi wo fie. Ai bi wo fie. No kwasem ntie we. No kwasem. Papa bi friend am catch me say o de say mama open mo de na say me say we fidi so. Ai. So say no kure fidi so dem betim de ase no nsawo. Na so se be se bibi sia bibi no abe o ni jama ko we bi no. Enti mo pre bambo ai mo din pan fama no. Na aya kade no police ni je yiya no o ye se ni keke. Ayesa sister even me police for papa no police for money. Afisho for no papa mama any preaching any offense yanwa yan kwaso nkani ni papa ni fu then why patiku and do down no drum and no bon balanto eto you be move so she is in kwaso re and this is besre efidi any petit track again no the whole way to be etie o pipi sister esemwa gene ntie besre emra o yesu pe emfa 20 page ni wirango mumra nchichi ni timinyo ne poso bisu ko ya wo so fupu no mai tiu na me ntime so mo mri ntum police ma wo spend kwa ko prison ayi fese asoja fo o mo ti boni jelu prison officer ti jelu immigration jelu nti police mo ni nyense na wo e da ma so eja police for more time obi abu fu police for hello Ejampa chodi yentie o. Ai fe wo su cassette. Yo eja su yentie o. Eso me imagine me say. Omi na on be jawa, on be jeti radio so, on be jabon tin na cassette na man kwa wo wan kwa so le boko gunsen dim. Ya de na mu da so ejani petu sa so on e be wo me say ta na dan no me amai. Ipe be wo ma ye dia so on ma so le oba o ko ta na si. Omi na se what a flow back. Can not one cross out to our blue to the other need. No cost of the more can that mean the to me. So be a man said you are table. When you in first of look in you. Why, I don't have bound or the bar. Why, the first of you can inquire a year ago. The will also win like a death mother. Man who also what move cast and boom pie. Well, I bet you or pedal. The catch out one mob of black or some pedal. Or soft sensation, or didn't take a note 7. The data could be dinty, or didn't knock my nose at somebody for the other time. As a bit of punk could do your art. You can go out hotel at the secretary will be uncle Watto. Broken heart, Yachuana. The way to be a son and wake up, say a jay. As one fan person. Hey, you had one fan person, I do. Hello. Anna Sophia Jompra, hello. Hello. Pacho, dear you. Hello. Yeah, hello. Eja inti o. Mbako mateka kawo. Aso for the no. Yo. Hey, mayo na mo aba no, na kwani. Ani bi le wo mo afa. Ani bi na wo mo afa no fele. Aso for the first nti. Oso aso for nti. Na amoka aso for no do. Wanye ye kwa mpo no so ade kakere. Wanye ye kwa no. Wako cancel and kuna on nti ukwaye no wako cancel na asofo no so pop ese asofo no nyere ndi sanso wo yira wan kana kwe sabe the tree bi pa no gira ho dem na the bob no gira ho na mutu na ka cho so no yiri ono tempran sa na ope let you do some point bi out the onye na kokko yesi let you okay e di abot akao ana ba yo si ba oja fine
saw from the one. Sana, way. I saw small boy, small. Nobody drink what I said. I'm going to drink what I said. Grandma, I saw tea in my room. Say, hello. 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 Sami emoni di mi emodi. Yabodin. Rafael wo Sophia. Do pe. Good afternoon. Afternoon pachodi etio. Me pa say Mrs. Stacey, I make a say take cook. Yenti so yebodi abema lawyer tro me letter. Me twa letter. Yenti. Me pa twa me die. And I say na me dey now. Amen. Say me tie wa asem baby amama. Me nyani daso. Me hunu say nyame wo ho ebeyi. Amen. Me dey me dawase pa wa asem na kamakuma. Wa asem ni kamakuma tu ni yem. Wa asem ni me nyani daso. Ti me dawase. Me say wa asem no wo me fun so. Edu se mreyo ba, edu sa reho ba, na me dey atwetwe me re. Ti nyame kan hu. Amen. Batare ni ti mi bibia fata nyame hira. Me da sipi. Yadi mu aseda ni nyina mawurade. Woman of faith 4 years start a fasting Friday. Until be antine aduane so. Na watimi aye bi why? Hello. Hello, me say ben kumi to 7 and na me so am to 5. Me teso bank kakra. Hello. Ya mozere. Fasting di nkukwa ni po. Mba jodi ni baby agate. Hello. Ya dabo so bi anga. Hello. Hello, Odin baby agate. Hello. Hello, yentio. Good afternoon. Afternoon. Yo, yentio. Atiatu. Hello. Hello. Ejampa chodi yentio. Mpacho FM or software Ernest. What's up? Hello. Software Ernest yati unka kasawai. Mpacho masema meken na so hini nyame insha bebre. Amen. Na ensem bi se basa na manye asofo na se bi yenti nkwa animu no ne ra ho. Ebinim suban no akwate asa nyame mfa kokoro bia me sofo. Enketo ya no otiti ya ni enyi. Enti siremi ni anu asofo no. Yen hwe yesuban ye na ngosranko na suban nko. Na me hira mu nyina. So ko kam si nyame che wade a wonye. Yo. Hello. Hello. Akasawi. Yo. Hello. 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 Eja udin yeti o. Pacho ye kemi wo kanitoku. Opani yenti we. Ye kasasi anya di kanadi amudi no ye dama se nyankoto wo inshira mo. Na me osofu we onye sofu gatu boy. O gatu boy. So osofu tofre ma se na gatu boy finye dai. Onye sofu me ma na ntumi wo se correction ni kufini ama wo benye dintina. So mo ye sana wo didi afofu ni chino. Ni aba sofu ma ni nyamisha na mitini nyanse kura oni ni mdu kura wi. I president so we know you as the vice president. Anybody power, we have vice president and anybody power. Yes, I mean you kura wi. Who nothing do mine, who nothing do mine so. Na min come on with my problem. Say radin shira en family nu kan sponsor for no mo ji ahome. Blaje for no. Hello. Hello. Pacho di yenti o. Midindi oti gwasi me kasabi ko fodia. Oti yanko. Me say the fuck one I am gabe or your software engineer pani from kwanso mo pani from kwanso. Na the software boy na ye afere ma for kenye den. Boy. Asem wo busabi. Hello, mfa chat. Kwamson. Woma mbra onyenzi. E say na damadi orokodo wo mangana. Asoko bebre wo de bon now so because of all the beauty on two follow ko be denti onyenzi. Na me sure. Ida say takrade for Radio 360. Nyami shira mo papa ma bie mu ni adwuma fo na na tepa hene one odo yire na na wiei
odehia mechia wo kwan sonko msa ho ye ya menka ho papa minu afrem poma achim woda bamboo ane mechia wo wie ene adofa mo hwe nyina ya ba so ya fofida ya ko pe ba bia akotena na ya ko dwe ho so mpa komodi ebola na mesosofo ado ya bodin ado Raphael usi yeso anita so a prophet meboa oye prophet yo ya bodin ti do pe bia ye ni e ba fam we ya enso hala ya sorry